Assam Hills Area Development Minister Jugen Mohan Karbi Anglong Kewang Kanch along Kahumridam. Dipu rong supia long corona awar kangdang Dipu Amlapati PWD Colony Longni Longthomadim Containment Zone Kibi. Bukazan rong supi long narke padim Containment Zone hukum Kipi. Kardom Kabi Prime Tamalong Penili Samir Raniti Mungpi Nun Ajoika Birtang Tonpen. Assam Hills Area Development Minister Jugen Mohan Aru Krepli Arni Karbi Anglong along Nangsunsi Kanch along Humridam. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Asorkar along Hills Area Development Minister Aphadeng Kelong Minister Jugen Mohan Aru Krepli Arni Karbi Anglong Nangsun. Alang li Purong Sopinang Palelea Prang Manja Kanch along Humridam si Kanch Managing Director Dhon Singh Lekhe Pen Kanch Pen ke claim kidam amoton lang chariteka. Alang li District Administration of Pransai Kamatumpen Karbi Anglong along Corona War Mona Puthak Kachingwai Patep Teka. Bukazan rong supi along phere meme COVID-19 awar ke khailang damsi aru krepho arni pen rong supi kaparlo long narkep adi monit damrong lemati containment zone ahukum bipon. Bukazan sub division angkang corona awar akele ki thorlang pangching damsi Karbi Anglong District Administration pen Bukazan Municipal Board angkang lapen rong berong thak adim monit damrong lemati containment zone ahukum bipon tanglong. Laswateng Bukazan Municipal Board arlo Ward Trok Lapen Troxy Keparlo Sukhanjan angkang Ward EC Lapen Troxy Keparlo Nizorapar Ward Kethong Pli Lapen Pho angkang Bukazan Daily Bazar Ward EC Chandrapur angkang Ward EC Hatigor angkang Lapen Khatkhati Lahorijan Lapen Silunizan angkang Henlo. Hukum alo along kapaklang ating containment zone kibiadim hukum abepian pen munit lapen gari motor ata cedam cewanglong lepusi Karbi Anglong District Administration pen pacetangpon. Dipu rong sopia long corona awar kangdang lang damsi Dipu Amlapati lapen PWD Colony longni longthom adim containment zone kibi pona birta repon long. Dipu rong sopia long corona awar kangdang lang damsi Dipu Amlapati lapen PWD Colony longni longthom adim containment zone kibi pona birta repon long. Dipu lamding atowar along kedo PWD Colony along kedo ihu mahiamate quarter aphan aru krepli arni containment zone pipon halapu Dipu Amlapati humni humthom ahem arpong along containment zone putar bang thek tardamsi micro containment zone pusi pachetak pom. Non malam sa poraphan birta mo ington iksinang. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Chorol hoy pokchukor jinjin ta nangna igar koi bong manai wangsarak thane pokchukor ong ko pipono bong pipolote igar koi ni pokchukor elo timen dubai nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto loge bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji minni pokchokor dawai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum Alon Medical Store ke 24/7 ingpu ponlo. Lahenlo Alon Medical Store Icheng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy Labangso Pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji Lati Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humring non Anso se kachini jiaphan abiar kipia number along humring tame Dihina mo fit puthat birta long wangthulo
Karbi Anglong lapen Nagaon district ahoy Bamuni Anglong along ingnar ahur kitia puthak Assam Sarkar pen laso puthak katarlip pangcheng pontanglo. Karbi Anglong Autonomous Council Socheng Khenta constituency lapen Nagaon district ahoy Bamuni Anglong along aru cricket home ani ingnar ahur kitia birta Karjilong pen Assam Akimi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma pen ingnam Raikom Minister apan ingnar ahur kitia puthak patarlip pontoilo. Laso teng aru krepli arni Bamuni Anglong along hapit angnar ahur kiti Anglong along katarlip asai pangchengdam. Ingnar ahur along John Inkoido puse birta longdun. Ingnar ahur kiti athi sining ameki klo pentong kitilone mate. Akaprek athi pentong kitilone laso birta ketok ahur anki uta thela. Boljan ahawar tor balijan along pini arni telihini apor malom tomon arwe kithia jok ongdong ahemaret kana hokdona birta phirangke Bisnu lekthepen birta nangpale. Tomon arwe kithepen ongdong ahem kana hokdonang bongja semet pen doni don thoma hemke kido athai amatsi awe delo puse birta longdun. Tomon arwe kithepen Bhes Bahadur Rai, Prem Bahadur Setri, Ser Setri lapen dir Setri atma hem kana hokdon parpeka jok kido athai awe delo seta kopai kemia jok monita tumke awrenga hoki sodona belang puse birta redunlo. Pina birta bangkela pansi kangton iklo domi thakme kuwang thu.